دم باش خوندکارین هجاو دلال از موسی شادی بارم جو پرتوکا چاند و سنج ناوین دو ایرو وانه عمل لسر مانیه چاند و سنجن آریان د باوریه مانی ده شخوا بری هر تشتی ام ناز بکن که مانی کیه ام بیجن لکوی دری جیان کری فلسفه وینا چبو باوریا گلگوری وینا ام بیجن دمشیان چبو چگو هرتن خستن جواکه ده ولگوری وینا ام بیجن هن پیوان مانیزم جی هبو ام وانا جی ناز بکن بری هر تشتی شخوا ام بیجن مانی د سالا د صدو شازدان پشتی زاینه هاتی دنیای شخوا الگور چیروکه گوته گوتن دما کو دایی کاینا دو جانی دبه با ویدی بیجه هگر کربه از وینا دبم پشتی گوت وینا جی شیر وقتینه و یان جی هگر کش به شخوی لجم تبینه دوی شاقیدش خواه مانی چه دبه پشتی ام بیجن 3 سالان با وینا بخور دبه ام بیجن بخچه روناهیه چی امی بهتر لسر جی با آخفن لگوری ویناجی ام بیجن او باوری ان کودوی دمه ده هبو با وینا دخواست لگوری باوری هانه ام بیجن مانی لگوروان با ام باوری هانه بمشن شخوا وقتا گو ام با وینا اینا ده بخشه روناهیه چی جهه که گو ام بیجن هن باوری وقت جهه باوریا ام بیجن وی دمانه هنکز بیجن وقت ام بیجن خرستیان بون یعنی بویرنگی بون شخوا لگوری ویناجی او بخشی رونایی هن پیوانی وینا هبون او کسی گو گرک هر ویدره گرک جهر خوارنه نخوه و الحر ام بیجن جلا لخوانه که تنی وک رنگی سپی گرک لخو بکرانا او جلین رنگین ندهاتن خو کرن لویدره هم جی هر خوارن ندهاتن خوارن و جالیه که دین ده جی ام بیجن چی کسی گو ام بیجن رسم وکم هیبتا رسمی لجومینا هبه شخوا قد خیگو او کسی یعنی وی کاری فرابه مانید وی آلی ده گله کی جهاتی بو سری اساسی شخوا تجاره گو ام بیجن رادشت انجیلش بو بخوینه هر تمودایی من در دور آوینا ام بیجن خیز چیه دکرن جبر وی کیجی دگلک جارا ده جهاتی سزا کرن شخوا دما کو مانی لدر دور خودنره دبینی کو ام بیجن وک گلک رنگین دن هنه گلک تشتین دن هنه آنجی گلک باوریه دن هنه لگوری وناجی فکر مانی دست پیده که ام بیجن اف قاس کسی انگول در دور هنه کینی که باوریه کو هینه ام بیجن باوریه کینه لگوری وناجی شخوا مانی جاوینا در دور آوینا ودبه شخوا مانیزم دناوارو که خوده ام بیجن وک دوالیزما زردشتی مشینه ام بیجن شخوا فلکلورا ام بیجن فلکلوره کی دناوا خود ده حوینه کو ام بیجن هن ریگزن گوج اولن در دور هاتن کوم کرن لوی در ام بیجن بویتشتی هانه ام بیجن هات ماس کرن شخوا او نرخن خرستیانی و هم جی آلین بودیست دجی دناوا خود ده حوینه شخوا ام بیجن او باوری و اولن کودوی دمانه ده هبو حیا اسکی الهفدو کوم دکه او تشتکی نوجه دخینه کو شاشتی این کودوان اولاندیان باوریا دبه ام بیجن لگوروینا وان تشتی هنه شوراجی شو اف فلسفه هم ام بیجن روجلاتا نافینجی و هم جل اوروپای گلکی بلز هاتی بلاکرن شو ام بیجن لگلک جها بلابو و بیج اسپانیایی فرانسایی ایتالیایی العالیه بلقانجی ام بیجن گیایی و دری لپشکتنا حری مازن لعردنیگاریا و نابو لموزوبوتامیا یبو و حتی دگه ام بیجن چینه تیبت و حیوان دری آنجی شخوا ام بیجن بلاد به حیا افریقیایی و هندستان جی بلاد به شخوا کوکا پیوا مانی د زمان آرامی ده د جگوتنا مانا هاتی و تیاوی جی روناهیه شخوا واتیا مانی جی وکی ام بیجن رونیدان تی ناس کرن بوی رنگی هانه گوتنا مانی یعنی جی او دهندری آرامی ده شخوا بوی رنگی تی ناس کرن شخوا مگو مانی ده سالا ده صدو شازدان ده پشتی زاینه جبول وی دری شاشتی شینه بیش بگو گلک اول و باوری این کودرکن دپرانیا خود بری زاینه بو لی مانی پشتی زاینه ده پشتی امیجین اولا خرسیانی ده ده سالا ده صدو شازدان ده لباجار مردینه تیدنه شخوا ام بیجن لوی دری
او جاره یکم کو مانی بهتر تین اسکرین دهندره جواک ده یعنی جد در دور آور شخو ام بیجن دما شاپور یکم دبو کو ام بیجن درکتی سرد که شخو فلسفه خو دیار کردی و بگلن در دور آخره شخو ام بیجن دایی ناسکرین دوی شخو ام بیجن مانی دمکی گله کی دریج ولاد به ولاد دگره و ام بیجن فلسفه خو دوی دما هنه ده بلاد کیش بر وی که بینن gelekî birfireh em bêjin hatî belakirin û giyayê gelek em bêjin cihên dûr wek me gol aliyê em bêjin bajarê wek Spanyayê giyayê em bêjin giyayê Efrîqyayê em bêjin gelekî li derdora xwe em bêjin xwe bêjin manîzm birfireh bûyî li aliyê Hindistanê û gelek bajarê dir. Xwe duê dema hanê de duê gera hanê de manî gelek em bêjin ji bo ku felsefeya xwe bihêz bike ji xwe nameyên dirêj nivîsan dibûn. Di dema şapûrê yekem de duê dema hanê de wexta ku şapûrê yekem ji xwe tê girtin û em bêjin piştî mirina şapûrê yekem manî wê çaxê azad dibe. Ji xwe cîgerê şapûrê yekem kurê wîna Hurmuzê yekem wê çaxê dema ku tê ser em bêjin textê dîsa piştgiriyê dide manî lê em bêjin desthilatdariya Hurmuzê yekem ji xwe dom nake tenê salekê dimîne di sala 2074 de kurê şapûr ê ku bi navê Deryayan ji xwe em bêjin birayê Hurmuzê tê ser textê û wê çaxê em bêjin Hurmuz ji ser textê dûr dixe eş xwe ev guhertina anê dawiya manî tîne wê çaxê em bêjin manî tê girtin û sêdar ve tê vekirin. Di wê demê ji xwe em bêjin şahê Deryayamê yekem di sala 1976 de wê çaxê tê manî ji xwe bi sêdar ve girê dide. Di wê dema hanê de ew dibêjin felsefeya manî yên jî manî jiyana xwe jî dest dide. Lê em bêjin gelek kesê ku pêre em bêjin felsefeya wî meşandin di wê dema hanê de nehatin bêjin nesekinîn û pêre pêre felsefeya wî jî li derdor didan nasîn. Ji xwe me got hin pîvanên manîzmê hebû. Pîvanên manîzmê ji xwe em bêjin em karin wana li ser de pê jî deynin. Yek ji em bêjin wan pîvanên hanê baweriya bi dema borî. Ji xwe malî dibêje gerek bawerî bi dema borî bêkirin. A xala didma ji xwe xala duyem jî dibêje bawerkirina bi dema pirxwedayî. Ev xala duyem bû yani ew em bêjin ew pirxwedayiya ku em bêjin duê dema hanê de hebû gerek em bêjin bawerî pêkirin. Ji xwe di vê noqta hanê de manî di dixuyanê kirin yani ne we gelek olê din wexta ku em bêjin dihatin ku olên berî me şaşin yan jî kêmasî tê de ne yan jî bi vî rengî lê em bêjin manî di dixuyanê kirin ku her ku olê ku heyî olin rastin lê em bêjin di baweriya em bêjin manî de tiştekî xweştir û em bêjin komkirina van olê hanê bi ser hevdû de tiştekî xweştir derdixînin ji ber vê yekê bi vî rengî hanê ban dikir. Ne bi rengê em bêjin zorê ku gerek dev herkes dev baweriya xwe biqere û têkeve em bêjin manîzmê de ne bi vî rengî bû tenê em bêjin wek li gor derdora xwe belat kir ku herkes ji we baweriya wîna rastî lê tiştekî xweştir heye li gorî wêna jî bêjin manîzm di da xuyanî kir. Xala sêyem çi ye? Divê xala sêyem derewa nekin. Derewa nekin. Ji xwe li vê derê em bêjin li gor ol û baweriyên derdora me ji xwe hin xalên ku hene her tim û daîm wek girêdanekê di navbera wana de heye ew xalên ku girêdan navbera wana de heye her tim û daîm ji aliyên civakî de ev şîreta hanê têkirin ku gerek em bêjin ew derew em bêjin li cem mirovan tune ji bo ew rengê xirabiyê nekevî hem em bêjin li cem zerede jî ev tiştê hanê hat dîtin. Xala çarem em dikarin bêjin xala çarem dibêjî çi dibê xirabiyê nekin. Gerek mirov
خرابیه نکه و خرابیه هیچ خود دیساجی هم دبیجن گریدای روشا جواکیه چاو هم بیجن کسی هانی خرابیه بکه او خرابیه هانی لوی جواک هانی تکرین او جواک هانی خراب به جاره کدن او خرابیه هانی لیوت گره هگر او خرابیه کومرو بکه با علی خزای دبیج خزا دهله امروی هانی ساغ بج بگو او خارن و خارن همیج علی خزای دیه او اکسیژن گو ام دگرن جبولاش خو آوا گو ام ودخون اف گشتگ جی ام بیجن خزای هگر مروف خرابیه د خزای بکه او خرابیه هنه جاره کدن ام بیجن لیوت گره خالا پیجان دی بیجی چه دی ساجی گریدایی ام بیجن جواکیه دی بیجن دزیه نکل دزیه نکلش خو افجی تشتکی وک روشکی ام بیجن جواکیه چاوا ام بیجن مروف گرک کدا رزگرتنی جی کدا کسی در دورا خو بگره شخوا دزی و شاغ ام بیجن ترزگرتنی جی کدا در دورا خو ناگش بگو هل بتوختا گو تشکی دیبه او تشتی هانه جی کسک هی گو کدک تیر کری حیا گو او تشتی هانه بدس خستی تیوی تشتی هانه دیبه او کسی هانه او کدا وینا والا درباز بیش وری کیجی دزی گرک دهندری جوا کدا یان جی جم روان تنبه خالا ششم جی دی بیجی چه خوندن او تیگهشتنا راستیه شغل وی داره دیسا جاره کدن امکان زردشتی بین بیرا خواه چاوا او فلسفه یا ام بیجن زردشت هندره مانی ده یعنی هندره اولا مانیزم ده تی خویانه کرن به ویرنگیش خواه گلک خالین کوهانی گوک ام بیجن پیوانین مانیزم تی ناس کرن ده هندره زردشتی ده جی ام بیجن چاوا هنه یک جواناجیش خواه مگو خوندن و تیگهشتنا راستی گرک مروف ناز بکه جبر کو او راستی هانه مروف دگهینه جوهرن تشتا اف جالیه کی جالیه کی دج مروف در دور اخو ناز دکه هگر ام بیج جالی زانستی بیان جی وک قیمت دیده تشن در دور اخو چاو ام بیج راستیا ام بیج شیناتی یان جی لاوران بین اسکرین یان جی ام مروفان جی بین اسکرین راستیا تشتین در دور کو بین اسکرین هر تشتی وک ام بیج خودی رحت دوی دمانه دبینه شو لګوري وناجی ام دکار ناز بکن کو ناسکرنا یان جی تگهشتنا راستیا ام بیجن هر تشتکی در دور اخوات تکاری وچاقی و قدرک یعنی قیمتی که بده در دور اخوات شخو ام بیجن ام دیگهین خالا هفتان جی شخو باورمند بونه یعنی خطیر کرنا جی ام بیجن هزری او جی ام بیجن دما زردشته او تشتیانی وک فکر کی راست یعنی جی هزراندن کی راست دزردشی دی جهات خویانه کرن هم جی دمانیزم دیجی تی خویانه کرن شخوا باورمند بون یان جی خطیر کرنا ج هزره گرک مروف شوا بیجن چلو بدردور اخوا بهزره هم جالی هم بیجن اولیده هم جالی هم بیجن جواکی ده کرک کسی آنی خوا هزره تیر بکه هزراندن آب کسی دردور شخوا حرف مدایم هگر چی پرزگری کنگو هی هم بیجن چاره سری ام بیج جیره تیر دیتن هم جی ام بیج جبو خواه جبو کسایت خواه چاو ام بیج مروف دهزره او قاسی خودگین راستیه و لگوری وینا جیانه که خوشتر هم جبو خواه و جبو جواکا خواه دکه خالا ام بیج هفتان چبو باور من بود اندگهجن خالا هشتان شخواه ام بیج گرک کارن کریت مروف نکه وک خالا هشتان بگو چه کارن کرید گرک نین کرن شخواه چه تشتی گون خراب هبه گرک مروف ان بیجن دنا و جواقع خود یعنی تشتی نباش بگرک هنکه او تشتی خراب یعنی او تشتی کرید تماکو مروف دکه هل عینی تشتی مروف ودگره شخواه تشتی کو وقتا گو مگو چلو دانستاندن کی نخوش کسی در دور آخر بکره عینی تشت المروف ودگره چاو ام بیجن تعدیل لخوزای در دور خود کی او تشتیانی راست ودگره دانستاندن تر کسی در دور تر گو دانستاندن کی نخوش بید دما گوتیده که آسانگی گیده شخو ام بیجن او کسی در دور جی و دانستاندن و نبتره دانستاندن کی نخوش بیش بگو دما او کسی آنی جی کتن تنگاسی کیده دانستاندن تا بوار نخوش بیش بروی کیجی گرک ام بیجن اف تشتیانی نیم گرن آنهان جیش خود بیجن نخوارنا گوشت ام بیجن تشتکی ام بیجن سرکه بود اولا
مانیزمê de baweriya manîzm de xala nihat bişin em bêjin gerek nexwarina goşt berova jîvêne ji xwe gerek bêjin ji lawiran sûd bêgirtin. Nexwarina goşt û sûdgirtina ji lawiran ji ber ku em bêjin gerek mirov ji ew çi tiştê ku laşê mirov têr dike li gorî manîzmê gerek mirov xwe ji wa dûr bixwe gelek tişt em bêjin hebûn ji wana em bêjin xwarina goşt ji ber ku xwarina goşt ji şeytan tê li gorî em bêjin manîzmê ev ji alîkî de ji aliyekî din de jî ne tenê wilo em bêjin xwarina zêde ya avê em bêjin her tiştê ku laşê mirov dihêli ku ji ew tiştên pîroz ku ji bo hatiyê yanî ji bo em bêjin her tim û dayîm ew kesî hene gerek ji bo xwedayê xwe em bêjin çi tiştê ku baş hebe bike ji bo civaka xwe bike lê di riya ev tiştên wek xwarin û vexwarinê û têkiliyên em bêjin çawa di navbera mirovan de ev giştik heger rengekî xerab tê de hebe ji xwe mirov dûrî civakê dixe ji ber vêkê gerek ev tiştên hene giştik neyên kirin yek ji wana ji xwe me got nexwarina goşt bû. Xala diha jî ji xwe em bêjin xebatkirin û zîrek bûn. Ev jî tiştekî gelekî serekê ye gerek çi kesê ku di hundirê civakê de be li gorî wêna jî em bêjin bixebite. Ji xwe ew xebata ku tu ji derdora xwe re dike yan jî tu ji xwe dike yan tu ji civaka xwe dike û ew zîrekbûna ku mirov dema ku mirovekî zîrek be helbet em bêjin weş yaxê bêhtir ji bo civaka xwe kare bike bêhtir kare em bêjin li derdora xwe wek em bêjin bandorekî erînî bike çi pirsgirêkên ku derdora îna hebû wê kare bi çareser bike û li gorî wêna jî kare alîkariya civaka xwe bike ku ew civaka hene bi rengekî xweştir yan jî kesê ku hundirê civakê de bin wek bêjin bi rengekî xweştir jiyan bike. Xwe li gorî manîzmê gelek pîvan me got hene çawa em bêjin di dema berê de wek em bêjin zeretêştî bank ji bo em bêjin wek heviya navbera jinûmêr de em bêjin danostandinê xweş bi derdor e hem jî ji alîkî de em bêjin çawa xwezayê xwedî rih dibîne her tiştê ku di hundirê xwezayê de zindî ye. Karê ku bêhtir mirov gerek bike girêdayî em bêjin lawirvanî û em bêjin erdê be ev qat tiştê heye xweş di hundirê manîzmê de jî tê xuyanî kirin ew jî di xuyanî kirin çawa manîzm bandorekî em bêjin zeredeştiyê gelekî mezin lê hatiyê kirin li gorî wêna jî gelek pîvan hene li gorî zeredeştiyê hatî kirin çawa em bêjin danostandina kesê derdor di hundirê em bêjin civakê de çawa kesê derdor danostandinekê hevdûr bike ew kesên ku heyîne ew kesên ku hene danostandina wana gerek bi derdora wana re bi xwezayê re bi jinê re bi erdê re çawa be ev qas tiştî hene giştik di hundirê manîzmê de ji xwe tê xuyanî kirin. Li vê wanaya me bi dawî dibe em pirsê xwe nirxandinê jî çareser bikin. Pirsê me nirxandinê ji xwe sê pirsin. Pirsa yekem ji me dibêjî çi dibe manî kî ye û kengî derketî ye. Ji xwe wekû em dizanin manî ji xwe meda şîrovekirin manî wek kesekî ku di sala 2016 piştî em bêjin zayînê li Mêrdînê hatiye em bêjin derketin ji xwe em bêjin dema şapûrê yekem de bêhtir em bêjin manî tê xuyanî kirin wek cara yekem tê xuyanî kirin felsefa xwe ji kesê derdora xwe didê diyar kirin. Ji xwe em bêjin wê çaxê di sala 2040 û didwa de bû. Pirsa didwa dibêjî çi xwesteka manî çi bû? Ji xwe xwesteka manî li gorî gotê diyar kirin di hundirê waneyê de ji xwe xwesteka manî her tim û dayîm wek tiştên sereke hebûn ku dixwestin di hundirê civakê de bibe ew jî di dema ku ji bexçeyê ronahî derdike ev tiştî hene tê xuyanî kirin çawa em bêjin ew rengê wek heviya ku di navbera civakê de be çawa ew olên û baweriyên ku heyî gerek bîne li cem hevdû herkes bi hevdû re jiyan bike li gorî em bêjin wek civakekî wek hev azad em bêjin kesê ku di nava wê de jîn û mêr kesên biçûk û mezin heme wek hev jiyan bikin azad jiyan bikin ev xwesteka em bêjin manî bû ku civaka wîna rengik yan ji jiyanekî wilo em bêjin bijî. Ji xwe pirsa sisiyan jî dibêjî çi pîvanên manîzmê xal bi xal bi hevalên xwe re em bêjin gotûbêj bikin
او خارن کو هیچ خو مزل سر ام بیژن د پی نویساندنه پیوان مانی شو بری هر تشتی ام کارن به حواله خور بخوین هم جی به هفدور شروع بکن که او تشتی آنه گو مگوتنی چه باوریا ام بیژن بدما بوریره ام بیژن باور کرنا به ام بیژن دما پرخدایی gerek mirov derawa neke, gerek mirov xerabiya neke, hem jî diziye neke, xwe xwendin û têgeştina rastiye, bawermendbûn, em bêjin karê kirêt neke, em bêjin nexwarina goşt û xebatkirin, gerek mirov xebatkar be, hem jî zîrek be. Li vê derê waneyê me bi dawî dibe, bimînin xêr û xweşiyê.